Dai mundu akamela teke akiotoze vai. Ngenda je watu wananeza. Ene mundu yao. Naindi mashambiki mtu wa Mungu lasia Ngunu molino. Ene thigo ne episode imwe ya ukomana nake ni shambiki monene ona ti shambiki. Na undu moyo na mutungi wa ndala ndi boys mbandi. Tenge yokozo cha kamera kama ndo nikuma bamba kwambata. Ipezi uri ndete. Ti rafiki. Na ti shambiki. Undu mwa mutungi wambagisi andalale nondo ni umazia material tokamegia wathina naende mwithiro muingulia aye banda no baokie kuwekia kindu kita wa Ngunu Auto Spares Limited bana mayoni lakini ngolilika niku madingao Ngunu muli madingao siwa osune okie kazia naende ndio kidogo yes ndio kidogo yani kidogo yani alikienzamba komo ni mutumia tio nongo ndo bulaji no za kiti lakini mzee kijana mbona wewe kati mamutumia madana baba Shiva mutumia naende ne ukulia kwa ndaya la mwende na uza kakuro ni sine motana tindia hiki ene bona nena wokie ko na ko nona ko na mbeza nondo ni waende ye muno na sula noila yuko yuko nawe mo ila neno gie kowe na ogie ko na sisi weriazi na isi andiro no na ndire na ubungulu o makanika okay mechanic ndio zikizunguka madeni kima ndio angesoma kwanza kitu maana melia maana ni mimi neta maana nezo kulia kisamuki kizo mini ya maana na lokata ila ingi okay ila ndio ni mechanic muikasa katu tu mwa ndo bidile lot so batia yo tuumire nezo ni kwira to bidile Ngunu dino ndo jana zile ni mechanic nyeni no gie soko ethe na ne yumya kuyumya kwa ndo mone zaidi ni mjanja ndo nyene thiwe ni sito ya mam neze yabo aya tiko unyani kuma ne kandi ani enemu ila no gie andi abundi wemo no zinzi bana anazi awe tu na wewe waende na joka mechanic na waende yabi na naende mpaka niona ngai la jide sio nene ba muno tui ne kila kimbigiti banyo na tiki cha mechanic cho na kulo cho na mechanic meko yira ne ndia ngoma kuyano ngire la mechanic te ufumi mwene na igo tumie nuka ne manne tai mutungi wa ndalani na shambiki wambe kweli nigo majini ala wina mo pa Nyome ukuzia ndo na wende na udemba. Okay. Na zanga Ngunu ya kana mbo mimi na mudemba. Kwa majini ya kana ile sio inamo. Mungu wa yini waini mgaumale. Ile ndio Ngunu ni wosi majini. Athua amazia makastoma maingi na ambe yo themba. Kwanda bye none ndakuga kuma yuma shambi yenda mwithukisi kuma balabe Ngunu mwene nundu uvumi ulaye kana ni wosi majini amezia customer zao zobezia mota na athua na ambe yo thembando nenda twabia thembe yandu kina amezia customer niki okay nyao zima nyine nenda kusungia numilete na nenda kusungia na ni usungia nina musia yezi baya ni sungia ko gube nenda kora beneza mundu tebitinde no ndeke aya na ila nethiwe ni makanika no sio makanika tawia anazoka na atambwa kumbe cho kinengo utakitanga tingi utakishungulikite na mwe waku na ndakame kiza na kikinengo na nundu unyela na gingene ya nethia kweli kinengo na chozi na ndakame na piti wako okay nethia na mwandu woni wo witha tofauti kumbe kuzobia mota ajeza uma ni maini nanza ngai nye maini andi zao mona ndio ba mota ndongi ngizinye mona naendete bantu kukulya ni kintu cha utethesia we yakwa nyina atethesia we na mokwa na mana we na akili lakini kume binda niwe na atui niwe ne andu mazoko wa mayoni niwe ne customer ai siambe ya kuitala si maimo muthemba customer muthemba andu amwe matoloka ngalikozi nenda tubitete byane tubinanizo kidogo no banini alangi na atiwa namo alumbi mwema wandala ziani muna wako ikire t-shirt ndune okay nenda wi munana wa munona na mambo meja na yimaga na zobya moto waza umangona monga wako tembeza makita ndume azimu maina ngaya moko nengeme onenga moro kwitembeza zio Ngunu ni okolia yes we munana wa ine ndonda byoto mbira no ligana ebinda time ndiye na ko Tanzania na ko Sumba wangu na nyena umala walika kila mundu alikaye weka kila mundu alikaye weka
Niendo ndavye. Kweli ndo hao sakindo. Ndo ame kama kwa dezi. Malai. Nyekula na kola sia. Na kweze kana sito ini to kana izo ngo. Na ne we sito iweti we na sia yi. Na drama ogite kula mayama. Weti we sito la kweze la thani tu ngina no mai wako. Nyeju ila wanda bisu na umala na amuyana nenge. Nyenja umala. Nondo lakini ngi tuzi muno mundu. Na muyangoka. Jiko nisi. Isi zibu ngoka Kureta nenge. Ama niyo ndo kandetia. Anyway, na nenge ndiyo tabenda na utila. Nyine mundu. Na ni mundu. Ndiza ikalutelenga no tewa munda. Anyway, ninazi andwa mathoka na kwazi ndo manena acionde. Mo makiti okonga wiyo ndo zibandu we wiyo no ngina wakima ukatiokea tina ukulungala la benzia indio na makiti okonga wiyo akwa na yu maizo kama mandenzia ndo mali ni wa malindia ndio kayemo no ndo mukamba ize ndo kaye kwa utakome niwo ndo tuyo matano kwa tuida nwanga niyo nato ndio kayemo no kile kila nisi wewe utawe kwa majini mbeza sia kwini nyeki ya biti ila we mesia mbesa ukewa kwa roma andu ka tabya imundu ukewa nganie majini imandani wambe na ndizyo ndizyo kwanza nyeyu ngezo koma mene lingegwa ndo matezi ya ndembi emundu niza nama na biti wa no lekile undu mbeza ila niza ana zendu ka nende mbando ne kana nikwa ungeza ndio ndembando ni manamba ya kwa niyo lekile nizawa na nengi mundu mwambije nake mundu la wiwe ayi wata majini mamu ni mundu lote biti niki nundu ndamini yaka na male no ikwatikane kwa biti na jutia biti na jutia kama jini nizawa na ndo zinga wetekela nundu nyendela mundu maingi kwa mundu wa majini ndawo na majini nituona mo ndio na majini ndio na udhembando na muno udhemba maida magu ndiye idhemba na nengi nienda kurabia neza nundu akwandiwo mbando mundu weania na imelwa nyendiwa na lote anete ndio inenge baya twiganie suola wegile wegeta mauta iko uzo chamakoyo pema za umekanga hapa bwana zo koli kiko ba ekana hazo na nengi tu diwe no kazi bata kitu za bidisenga na kwanja shukuru nundu akuma kula umakonde zezu onde kuma masako kilimane matu na mayiyo ne batwe na ne kwa no tu tembelwa no mama dinga na nundu wake inatonga mubea ni kwenda kwewa munana aiwe to thogu na waka kusikia kana nego na nundu no tutembea ni nagu whether wizi kwa nundu mwiziki naende TV9 ile mundu jitu yazaya na kokithira ita wasoja wale onazikeje muno ila ida na ina kuna kokithira ita ya ngadi security tazuka ne mundu ngiya nangali dai muzika ila izanje dizo wahando na himo na zenga ienda ku wando yanywa wa mona soja mongeleze muno komokedia muno na imya na pika kithira ita mokedia na indi ndo kedia inyaki goku muno bado inyaki goku etawa nani etawa jen etawa ncheni mokangu salamu ubikie aibikia kamamu na kase ani moyanie nenda mweze mbumanda mu mundo yo to solatu ile na kwani mutumia na mutumia no ambona na ngami loba ebinja ki tuminete kase na kidogo mando yo solatu ile kwa ni maete muno in the name of Jesus na ndi mwana muzia ezi ato na bika bau no to bika bau ono weta wanguno shambi kisugu wa ndalani ati shambi kisugu ona ne mutungi ndalani ne umasia umasia material amwe na ndi muikole na muye ba mu yandu ngilizi ana limwe la miongwena mukathamia ba kwa Facebook page yakwa mukathamia ba kwa Facebook page kana mutume ekale wala kinda kanene mukathamia ba kwa Facebook page yakwa nila na okolewa muno kwa kwenda ba kwa FB usearch Facebook page yakwa ito Vuusya uungu mujiwe kuyo ufollow no like katika TikTok nita mwene wendo pa YouTube Vuusya uungu na ndiye mu subscribe ite na muka like na muka share. Thank you very much. Ninyo Dominic Mwazia mundu lotembeana kibanda changu bandu bangale mundu wa kamera tilaki nduchu. Thank you.